Dobar dan svima, hvala vam na prisustvu i na pozivu i u moje ime. Ja sam ispred našeg stručnog tima Zelene gradnje, Aleksandar Tepavčević. Sa nama su još prisutni Bojana Zeković sa Fakulteta arhitekture u Beogradu, Slavenka Mitrović-Lazarević iz ateljeja Ars, Mitrović, iz Sremske Mitrovice i Zorana Petović Consulting, Beograd, Švajcarska. Iz mnogih institucija. Tako je. Nažalost, nije ceo tim prisutan, da kažem, postoji još članovi tima koji su bili mahom zaduženi za inženjerski deo posla, znači kompanija Introba sa Aleksandrom Stojkovićem kao glavnim autorom, zatim njegovi saradnici Ana Agramović-Petrović, Đorđe Hartman i Aleksandar Milosavljević. Zatim smo sa fakulteta u Beogradu imali još dve saradnice, Tijana Žišić koja je tu prisutna sa nama i Bojana Lević i još jednog člana koji isto nažalost zbog svoje, ajde da kažem, života u inostranstvu nije bilo mogućnosti da prisustvuje današnjoj prezentaciji, Milena Stojković kao individualni član Saveta zelene gradnje na radu u Dubaju. Još jednom u ime celog tima zahvaljujem vam se na prisustvu i na interesu. Mislimo da su ove teme u Srbiji tek na povoju i dobro je da imamo što više ovakvih pilot projekata gde će se uopšte i ove teme i ekspertiza vezana za ovu temu prezentovati i široj stručnoj javnosti, ali i široj publici finalnim korisnicima. Svima, ja sam Bojana Zeković sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i trenutno na funkciji predsjednice Saveta zelene gradnje, tako da i opet iz neke dualne uloge imam, da kažem, tu čast i privilegiju da vas ovde pozdravim. I prvo bih zahvalila pre svega IOM-u zato što su prepoznali značaj ove teme i obratili se Savetu, zatim da kažem, rukovodiocima Saveta i ovoj operativnoj snazi Saveta što su brzo odreagovali. Zaista smo mi negde u kratkom roku i sastavili tim i ugovore i sve ono što je bilo neophodno da se počne rad na ovoj studiji. I ovo je za Savet bilo prvi put da na taj način formira jedan projektni tim od ljudi koji se uglavnom međusobno ranije nisu poznavali i nisu radili zajedno i u tom smislu moglo je ovo da ode u razne, da kažem, scenarije, ali pre svega zahvaljujući odličnom vođenju zaista celog tima i strukturiranja posla, podele zadataka, organizacije posla, Aleksandru moramo da zahvalimo zato što je ovo, zaista njegova je velika uloga u tome što je ovo ispalo ovako, zaista svi mislimo jako kvalitetno i dobro. Sad malo hvalim studiju pre nego što smo uopšte prezentovali, ali nekako čini mi se da je i feedback bio takav da je zaista dobijen jedan kvalitetan rezultat prema onome što je u stvari traženo od nas. A šta je to traženo od nas? To će nekako da se sagleda i kroz prezentaciju, pre svega i već kroz sadržaj studije koja nije samo fokusirana na taj case study tog prihvatnog centra u Preševu i ovo nikako nije, da kažem, studija koja predstavlja nekakvu uvodnu studiju koja detaljno definiše korake za rekonstrukciju tog prihvatnog centra, niti se ona bavi samo prihvatnim centrom u Preševu. On nam jeste poslužio kao jedan dobar poligon za ispitivanje raznih nekih definisanih scenarija obnove i iz ove studije se mogu izvući jako dobri inputi za rekonstrukciju samog prihvatnog centra u Preševu, ali ova studija zapravo ima jedan mnogo širi karakter. Ova tipologija, kao što se nismo ni mi međusobno poznavali uglavnom i radili zajedno pre rada na ovoj studiji, retko ko je imao prilike od kolega inženjera koji su radili u ovom timu da se prethodno sretne sa ovom tipologijom. Ovo je jedna vrlo zanimljiva i izazovna tipologija. Kamo sreće da nam ta tipologija nije potrebna u savremenom svetu, ali kao što smo već čuli, i tekako je potrebna i tekako je zastupljena i nažalost izgledi su takvi da će biti sve potrebnija i sve zastupljenija. Iako je mobilnost negde znak agilnosti, ta prinudna mobilnost najčešće nije tako, da kažem, srećan kontekst u kojem se ljudi nalaze i tim ljudima je zaista potrebno pružiti što bolji kvalitet okruženja u savlađivanju tog nekog trenutnog stanja životnog koje može da traje i to je jedan od
prvih, da kažem, inputa koji je neuhvatljiv i nedefinisan, znači taj smeštaj može da traje od nekoliko dana do nekoliko meseci, nekoliko godina i svi ti promenjivi, da kažem, početni uslovi arhitektama i inženjerima koji rade na projektu i koji firmiraju jedan projekat predstavljaju vrlo veliki problem. Tako da imamo taj jedan dualni karakter koji se ogleda u ovoj tipologiji kroz puno aspekata. Znači, prvo ta privremenost i stalnost, onda imamo i tu, da kažem, nužnost i optimalnost, znači nije sada, ne idemo ka nekakvim idealnim uslovima za motivaciju ostanka i stalnog boravka, nego idemo na nešto što prevazilazi komfor nužnog i dolazi do nekog optimalnog komfora koji treba da zadovolji potrebe korisnika za što više scenarija tih, da kažem, dužine, da kažem, boravka u samom centru. Takođe, imamo tu dualnost između jedne potrebe za kontrolom, pre svega radi sigurnosti, i potrebe za slobodom, da se prosto korisnici ne bi osjećali na neki način zatočenim i da se ne bi taj jedan element komfora osnovni, da čovek osjeća slobodu, da se on ne bi narušio i takođe što postaje nekako sve prisutno sa globalizacijom celog problema tipologije migratskog centra, imamo jednu potrebu za univerzalnosti i univerzalnim pristupom. To su neki minimalni funkcionalni zahtevi, vidjet ćemo kasnije u tim našim schemama koje smo razvili, znači te nekakve idealne veze između međusobnih funkcionalnih jedinica i nečega što je ipak našlo uporište u nekakvom lokalnom kontekstu, što centrima koji se razvijaju u konkretnim lokalnim sredinama daje kvalitet da i nakon što će jednog dana prestati da se koriste, oni ostanu integrisani u lokalnu zajednicu i lokalna zajednica nastavi da ih koristi. Znači da oni ne budu napušteni nakon što se završi taj neki njihov, da kažem, ta neka njihova primarna funkcija. Tako da sadržaj ove studije i uopšte rad na studije je pokušao da uhvati sve te različite, da kažem, zahteve sa krajnjim ciljem predstavljanja rešenja za ozelenjavanje kako prihvatnih centara u generalnom smislu i migratskih centara u generalnom smislu, kako davanju smjernica konkretnih za rekonstrukciju ove studije slučaja prihvatnog centra u Preševu, što je neki slučaj rekonstrukcije centara koji je vrlo čest, znači da se u lokalnim sredinama već postojeći objekti prilagođavaju toj funkciji, a takođe i da pokušamo da damo smjernice za novogradnju, zato što je i to vrlo čest slučaj da je prosto ne postoje nikakvi adekvatni objekti koje možemo reiskoristiti, nego će biti neophodno da se gradi novi objekat. Tako da, praktično, prvi deo predstavlja ta neke metodologiju koju sam ukratko iznela, ograničenja studije, problematiku i ciljeve studije, zatim ide nekakav generalni pregled zelenih tehnologija, sertifikacionih sistema, svih tih kriterijuma koji učestvuju u sertifikaciji objekta po, da kažem, kriterijumima održivosti i jedan kratak zaista pregled trenutnog stanja u Srbiji u kontekstu zelene gradnje, zakonske regulative i, da kažem, nekakvih primera dobre prakse u polju održive gradnje. Zatim se prelazi na samu tipologiju i bavljanje tipologijom migratskih centara, pregled stanja postojećih migratskih centara u Srbiji, konkretno analiza slučaja migratskog centra u Preševu kroz analizu postojećeg stanja, nekakav predstavljen koncept sanacije i korake u toj sanaciji, odnosno mere obnove koje se mogu primeniti u zavisnosti od ambicioznosti samog scenarija obnove i to vodi kreiranju jednog vodiča za rekonstrukciju koji je vrlo, opet kažem, nije projektni zadatak, nije nešto što je definisano na taj način kao vrlo čvrsto i nepomerljivo, to su više preporuke i nekakav, da kažem, plan obnove koji trasira obnovu na jedan dobar pravac, nezavisno od toga kakva će konkretna rešenja u izboru materializacije, estetike, funkcionalne organizacije u detalju biti primenjena. Time će se baviti inženjeri koji će dobiti da rade projekat. I zaključujemo u stvari jednim konceptom i planom slučaja novogradnje, znači šta kada je potrebno izgraditi novi migrantski centar, koje su to tehnologije koje bi trebalo inkorporirati, tehnički sistemi, energetski standardi koje treba zadovoljiti za neki budući životni vek, tako da to je rezultat, drugi, da kažem, podrezultat je taj jedan vodič za novogradnju. Osvrnula sam se na praktično specifične izazove
ove tipologije sa kojom se većina nas prvi put susrela. Fotografije su sa jednog od obilazaka centara. Ovo je, znači, da kažem, dve strane ovog vrlo kompleksnog objekta prihvatnog centra u Preševu i to je bio jedan od izazova što objekat je zaista nastao kroz različite faze. To je bio, da kažem, objekat bivše duvanske industrije, dosta delova objekata koji su povezani, koji su nastajali u različitim epohama, različiti konstruktivni sistemi, veze između njih. Znači, bili su onako poprilično jedan izazovan objekat i da smo se bavili samo rekonstrukcijom. A opet morali smo da ga posmatramo onako iz jedne malo šire slike i da vidimo u stvari šta je tu pre svega u tom funkcionalnom layoutu i funkcionalnoj šemi, šta bi trebalo ispoštovati i poboljšati bez ulaženja u neka konkretna rešenja za sam objekat. Tako da glavni cilj je u stvari bilo definisati taj plan mera za unapređenje kroz proces obnove i vođenje računa da sve te mere budu u ekološkom i društvenom, znači socijalnom i u ekonomskom smislu održive. Metodologija je pratila u stvari, ova struktura u stvari prati tu definisanu metodologiju koja počinje od prvog koraka, znači tih pripremnih istraživanja, uopšte našeg upoznavanja sa temom migratskih centara, prikupljanja podataka o trenutnim migratskim centrima kroz kreiranje jedne ankete za korisnike, kako zaposlene, tako i, da kažem, korisnike samog centra koja je kreirana i distribuirana da bi se u stvari dobio njihov feedback o tome kako oni doživljavaju trenutne migratske centre u pogledu komfora boravka, šta to njima možda fali, šta oni žele više od tih objekata. Ta anketa je bila distribuirana kroz sve migratske centre, a da kažem uživo intervjuima sa korisnicima smo je sproveli i u Migratskom centru Preševo i tu smo zaista dobili neke vredne inpute, jer neke stvari koje su nama recimo delovale problematično, oni ih nisu naveli kao toliko problematično, kao na primjer neke završne obrade u interijeru i znači nešto što je nama delovalo možda substandardno je njima bilo prihvatljivo. S druge strane, neki aspekti nemogućnosti za korišćenje različitih, da kažem, prostora na različite načine koje mi nismo prepoznali jer prosto ne boravimo tamo i ne znamo kakve su to zaista potrebe na svakodnevnom nivou. To nam je osvestilo to da možda fali nekakvih prostora više ili da nekih prostora treba da bude manje. Zatim je sledila ta izrada funkcionalne šeme, to jest jedne idealne funkcionalne matrice na osnovu svih tih inputa i definisanje tog jednog programskog sadržaja. Zatim smo prešli na taj pregled svih tih zelenih i održivih tehnologija i kriterijuma koje mogu biti primenjene u prilikom rekonstrukcije i novogradnje, a koje su takođe zahtevale i jedan pregled, osvrt na lokalni kontekst u smislu regulative, ali i pregled kriterijuma koje definišu ovi internacionalni sertifikacioni sistemi, jer možda nama je u početku možda delovalo preambiciozno da neki od tih migratskih centara koji se gradi ili biva rekonstruisan, da kažem, puca, odnosno pretenduje da dobije neki od tih sertifikata, jer mi njih doživljavamo kao izuzetno komercijalne, namenjene komercijalnim poslovnim prostorima, hotelima, prosto nekom tržištu koje je mnogo uređenije i rukovodi se tim, da kažem, pravilima tokova novca i viših, da kažem, zakupnina i postizanje više cene metara kvadratnih, ali zapravo je to jedan ispravan princip zato što mnogi od ovih kriterijuma u stvari polako nalaze put i u zakonsku regulativu i ako vi pravite nešto danas što želite da narednih 30-50 godina bude funkcionalno i održivo, vi zaista morate da uzmete jednu sveobuhvatnu sliku u obzir, bilo da će biti reči o sertifikaciji ili ne. Znači, ako vi napravite dobru zgradu koja sadrži i ispunjava sve ove kriterijume, krajnje je nebitno da li će ona na kraju okačiti plaketu ili neće. Tako da zato smo se u stvari i osvrnuli na njih i to je bio jedan u stvari od inputa i od, da kažem, traženih polja razmatranja. Zatim sledi izrada smjernica za rekonstrukciju, smjernica za novogradnju i na kraju praktično nekakva podvlačenje opet i naglašavanje nekakvih ograničenja studije, zaključaka i preporuka. Kao što sam već pomenula, ta ograničenja se uglavnom svode na to da je predložen arhitektonski koncept rekonstrukcije osmišljen na bazi ovog prihvatnog centra u Preševu, ali se može koristiti i u širem smislu za bilo koji slučaj rekonstrukcije postojećih objekata. Znači, te smjernice su mnogo generalnije i mnogo opštije nego što se
samo tiče rekonstrukcije centra u Preševu. Ova finansijska evaluacija koja je negde bila neophodna kako bi se procenio i taj ekonomski aspekt održivosti je samo preliminarna procena, znači nije rađen nikakav detaljan predmer, predračun, prosto nismo ulazili u nešto što predstavlja deo jednog glavnog, odnosno projekta za neku, da kažem, od faza apliciranja za građevinsku dozvolu ili za bilo kakvu, da kažem, po zakonskoj regulativi neophodno. Znači, ovo je samo jedna preliminarna procena da bi moglo da se uhvati, da kažem, i taj ekonomski parametar. Te generalne smernice su u stvari nastale na osnovu analize samog funkcionalnih potreba i nekakvih lokalnih uslova tog prihvatnog centra, njegove, da kažem, dispozicije, imajući na umu, naravno, i to šta ako se radi o nekom centru koji se nalazi u nekakvoj drugoj sredini, sa drugačijim pristupima parceli, tako da sve te scheme su vrlo onako generalne i primenjive na svaki slučaj, kao što i koncept za novogradnju jednog univerzalnog karaktera i može se koristiti kao dobar guideline, kao nekakav dobar vodič u stvari, pre nego kao nekakav detaljan korak po korak, da kažem, uputstvo za novogradnju ili nekakve detaljne smernice. U pregledu zelenih tehnologija hteli smo da navedemo da prosto korisnici studije imaju na jednom mestu sve ono što je danas aktuelno u smislu primjene zelenih tehnologija, energetski efikasnih rešenja, ekoloških rešenja, u pogledu svih tih kriterijuma koje zahtevaju sistemi sertifikacije i koji se podvode pod zelenu gradnju. U stvari, šta to sve zelena gradnja obuhvata? To nije samo energetska efikasnost, iako je ona često, da kažem, prepoznata kao osnovni cilj i nešto što je vrlo strogo i precizno definisano i zakonskim regulativama. Takođe su to i neke, da kažem, trenutne i buduće tendencije tog nekog optimalnog energetskog bilansa između, optimalno, kada kažem, mislim na cost optimalan, znači nešto što je praktično troškovno optimalni nivo energetske efikasnosti u ovom trenutku i što zadovoljava i, da kažem, pravac razvoja tih regulativa u budućnosti, pasivne dizajn strategije, upotreba niskoemisivnih recikliranih materijala, upotreba zelenila, biofilni dizajn, integracija sistema za upravljanje, monitoring, kako bi se obezbedilo zaista funkcionisanje svih tih sistema na način na koji je predviđeno, kako bi se zaštitili od bilo kakvih spoljnih uticaja, optimizovana upotreba vodenih resursa, znači voda postaje sve bitniji resurs, isto kao i energija, i time se takođe mora vrlo detaljno pozabaviti, upotreba obnovljivih izvora kao još jedna od stvari koja je uvezana i sa ovom NZEP definicijom, ali i praktično kao jedan od ključnih koraka u dekarbonizaciji građevinskog fonda i naravno pitanje redukcije i reciklaža otpada koja sve postaje aktuelnija i u zakonskoj regulativi, a odavno je prisutna u svim ovim sistemima sertifikacije, tako da prosto hteli smo da nakon čitanja ove studije ne ostane ni jedno polje zelene gradnje nerasvetljeno i, da kažem, nedefinisano, pa da neko sad mora da se raspituje dalje i da traži dalje. Naravno, ovo nije udžbenik, sve su te teme onako vrlo konkretno i u nekoj optimalnoj meri razjašnjene. Naravno da se sve detaljnije informacije se treba dalje, da kažem, obratiti konkretnim inženjerima koji se bave određenom tematikom, ali sve je tu od definicije i aspekata zelene gradnje. Tako da taj pregled sertifikacionih sistema se nije toliko bavio procedurom sertifikacije, jer za to je neophodno konsultovati sertifikovanog konsultanta sa licencom za konkretni sertifikacioni sistem, ali dat je vrlo dobar pregled šta je to svuda negde. Oni su svi među sobom, da kažem, slični, imaju slične kriterijume, samo se oni možda na drugi način dokazuju, nekako prosto ta sertifikacija je malo drugačije ustrojena, ali to su sad specifičnosti, da kažem, pojedinačnih sistema. Kao što vidite u ovom pregledu, znači, oni uključuju sve ove malo pre navedene aspekte zelene gradnje, počev od tog jednog integrativnog procesa projektovanja, gde mislim da je izrada ove studije u stvari jedan preliminarni korak tog integrativnog procesa, u stvari da svi oni koji se bave zelenom gradnjom, znači i inženjeri koji se bave, da kažem, projektovanjem termotehničkih sistema, inženjeri koji se bave projektovanjem same arhitekture objekta, inženjeri koji se razumeju u tretman otpadnih voda i, da kažem, celo to pitanje održive upotrebe vode i obnovljivih izvora, da svi oni sednu sa budućim upravljačima centra, sa finansijerima, sa onima koji na lokalu izdaju
dozvole, znači prosto da se svi ti stakeholderi negde osveste šta je krajnji cilj i da budu uključeni u taj proces. To je jako, jako bitan korak. Njega je jako teško definisati u regulativi, kao svi morate sednete zajedno i da pričate. Mislim, i morate da imate, da kažem, sve te članove tima od početka tu, neki su u jednim fazama malo više prisutni, neki su u kasnijim fazama prisutniji, ali prosto jako je teško kako se neka oblast i neki aspekt izostavi na početku, posle je jako teško to ubaciti u sam projekat kada projekat već odmakne. To je baš onako ume da boli. I tako da vidite i po, da kažem, međusobnom pregledu ovih kriterijuma da su sve ove teme tu prisutne, samo kao što sam rekla, razlikuje se put i procedura same sertifikacije, što je jedna tema za sebe i tu se stvarno onda treba onda i ako se ide na neki sertifikatora ovlašćenog sa licencom, odmah od starta uključiti u proces projektovanja i osmišljavanja, zato što će on znati izborom kojih, da kažem, rešenja se može ostvariti više bodova i postići, da kažem, veći nivo sertifikacije. Mi smo sve ove kriterijume gledali da pregrupišemo u podelu na ekološke, socijalne i ekonomske, da bi prosto nekako bilo preglednije, mada je to nekad jako teško. Određeni kriterijum često doprinosi i ekološkoj i ekološkom i ekonomskom benefitu i onda je jako teško baš onako podeliti ih, ali ovde smo se odlučili za, da kažem, dominantnu da tako kažem, doprinos. Znači, prema dominantnom doprinosu oni su razvrstani prosto zbog lakšeg pregleda i negde i razumevanja same teme. Što se tiče zakonskog okvira, ne bih tu puno dužila, to je jedno poglavlje od 2-3 strane koje zaista daje pregled trenutnog okvira od uvođenja, da kažem, prvih pravilnika i strategija kada je održiv razvoj prepoznat kao put kojim naše građevinarstvo i naša industrija treba da se kreće, to je znači bilo 2006. nacionalnom strategijom. U polju građevinarstva veliki prelomni trenutak je bila 2011. godina kada je donet pravilnik o energetskoj efikasnosti, kada su počeli da se rade elaborati energetske efikasnosti, da se zgrade, da se procenjuju, stvari proračunava ukupna potrebna energija i dalje trenutno samo za grejanje po kojoj se objekti sertifikuju za zgrade. Do tada su računate parcijalne pozicije termičkog omotača, gledalo se da one zadovolje one u vrednosti i tu smo negde sve do 90-ih, 2000-ih bili da kažem, na liniji razvoja zakonske regulative i u Evropi i u svetu. Kasnije prosto prešlo se na sagledavanje celokupne zgrade i njenih energetskih potreba. Mi smo ovim pravilnikom to negde uhvatili i krenulo izdavanje pasoša i proračun. Sad, do dana današnjeg taj pravilnik nije inoviran i očekuje se njegovo inoviranje kako bi se pratio razvoj pre svega evropskih direktiva. IPB direktiva iz 2002. je prva, da kažem, definisala tu metodologiju proračuna. Do danas je ona pretrpela jedno 5 iteracija izmena i pooštravanja, ali, znači, za naše objekte je neophodan energetski pasoš i on se izdaje i tu je ta, da kažem, proračun i procena postoje u zakonskoj regulativi. Veliki iskorak je napravljen 2023. zakonom o izmenama i dopuna zakona o planiranju i izgradnji, gde je uvedena i obaveznost sertifikacije postojećih objekata, gde je dat neki prelazni period od 3 godine, da znači svi postojeći objekti, da se za njih urade ovi proračuni i izdaju sertifikati, a i uvedena je pojam zelene gradnje, opet angažmanom i intenzivnom, da kažem, saradnjom saveta i ministarstva, uveden je pojam zelene gradnje u zakonsku regulativu i zelena gradnja, odnosno sticanje sertifikata zelene gradnje je propisano kao obaveza za sve objekte koji prelaze 10.000 metara kvadratnih sa početkom primene, čini mi se, 1. januar 2026. Znači sad smo u nekom, da kažem, prelaznom periodu i od sledeće godine će se to smatrati obaveznim i investitori će imati jednu povlasticu, u stvari da kada nakon upotrebne dozvole ishoduju sertifikat i prilože sertifikat, moći će da dobiju 10% povraćaja novca od ove takse za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Tako da to je jedna fiskalna olakšica koja u stvari olakšava implementaciju svih ovih, da kažem, strategija i ciljeva zelene gradnje. I ovo su samo neki od primjera sertifikovanih objekata, čisto da ilustrujemo tu našu bojazan kako će se uopšte
da kažem, cilj sertifikacije jednog objekta koji mi možda ne vidimo kao kandidata za jedan od ovih sertifikata. Vidite da su to sve predstavništva banaka, kompanija, veoma razvijenih, tehnološki, ekonomski takođe vrlo jakih, i onda je tu taj sertifikat ne predstavlja, da kažem, neki problem i ni finansijski, ni operativni, ali brojna dobra rešenja mogu biti integrisana i prilikom jednog ovakvog projektantskog zadatka u jednom ovakvom kontekstu i sada, nakon ove studije, smo apsolutno sigurni da će se implementacijom ovih rešenja koje smo predložili sigurno moći postići neki željeni nivo sertifikacije. Tako da mislim da bi to bio jako dobar i signal da sertifikacija nije samo nešto što je rezervisano za visokoplatežne klijente i za nekakve business i commercial tipologije, nego to može biti spušteno i na jedan humaniji nivo koji zaista doprinosi pre svega poboljšanom kvalitetu boravka i dobrobiti ljudi koji koriste ove centre. Ja ću se više bazirati generalno na objašnjavanju koncepta vezano za rekonstrukciju objekata u Srbiji, kao i posle u nekom narednom koraku objašnjavanje koncepta za novogradnju. Ono što nam je nekako bilo interesantno, to jest bitno na početku ove studije, da imamo celokupnu sliku sa kakvim to fondom zgrada raspolažemo, kakve su to tipologije i kakvi su u stvari to objekti, zato što objekti su tranzicionog tipa, znači potreba nastaje vrlo, ajde kažem, odjednom, onda se u nekom logičnom redosledu odabere neki pogodan objekat koji je u blizini kriznog žarišta, na brzaka se, ajde kažem, pretvori u to što je potrebno i hteli smo da vidimo kakve su u stvari to tipologije preuzete tokom razvoja ove tipologije u Srbiji, da bi naš princip rekonstrukcije u stvari kroz jednu sveobuhvatnu sliku mogao da dodiruje što veći broj objekata, da bi kroz te vodič za rekonstrukciju u stvari pokrili što veći fond postojećih zgrada. Ovde na ovom slajdu vidite, u Srbiji u stvari ima trenutno 7 aktivnih centara, mislim, to su podaci koje smo dobili od IOM-a, 6 su vam prikazani u tom nekom tabelarnom, gde vidite otprilike kakve su to strukture, iz kojeg perioda, koliki su mu gabariti i otprilike neki programski sadržaj, gde možete videti da ti dodatni programi stvarno variraju u odnosu na kapacitet objekta, u odnosu na tipologiju, šta je sve još moguće u okviru tih objekata ponuditi korisnicima. Ono što smo mi lično shvatili nakon našeg prvog odlaska u Preševo je da smo sa objektom koji je uzet kao, ajde kažem, taj uzorni primerak, imali jako puno sreće, zato što je i objekat vrlo zahtevan u smislu arhitektonske tipologije, ali to nekadašnji kompleks duvanske fabrike u Preševu. Monopol se zvao, arhitekta je Đorđe Mijević, negde sa početka 20. veka, i ta zgrada je vrlo atipična, ali atipična i u smislu nekih zelenih tehnologija koje bi se mogle primeniti, zahteva mnogo nijansiraniji pristup od standardizovanih, gde biste, ajde kažem, uslovno rečeno, na dosta objekata mogli doći sa konvencionalnom izolacijom, sa konvencionalnim, ajde kažem, poboljšanjem te termalne opne objekta i da rešite dosta problema. Ovde je postojao prostor za arhitektonsku igru, ali ne arhitektonsku igru u smislu kako napraviti taj objekat lep, nego kako sa tim zelenim tehnologijama dovesti taj objekat na jedan sledeći nivo. I to je ono što je nama kao timu bilo vrlo inspirativno. Ovde na ovom slajdu možete videti, znači, lokaciju Preševo, manje više svi znamo gde se nalazi. To je taj duvanski kompleks, kako se zove, koji je od negde kasnih 90-ih, ja mislim, prestao da ima svoju izvornu funkciju. Nisam siguran od koje godine je IOM ušao, da li je to 2015. Tako je. On je delimično izmenjivan u etapama kroz, znači, dodat je objekat broj 5, to ćete vidjeti posle u detaljima, ali generalno ovde vidite otprilike ceo taj kompleks
sastoji se iz objekata različitih tipologija, različite ornamentike, različitog u stvari boniteta, neki su više propali, neki su bolje zadržani. Interesantno i kada odete i vidite tu jednu zgradu, mi smo bili, bukvalno rekli smo da možemo da izvučemo ovu zgradu iz konteksta lokalnog, gde stavimo u Bolonju, neko bi je proglasio kulturnim dobrom i bila bi, ne znam, milione vredna. Njena, ajde kažem, uslovno rečena tragedija je što se nalazi trenutno tamo gde se nalazi, pa jednostavno okolina je ne percipira na taj način. Ali ove vrste rekonstrukcija na neki način mogu i da im povrate njihov originalni ugled i ako se rekonstrukcijom u principu konzervira ono što je osobenost tog objekta i kada ta privremena tipologija izađe, znači neće više biti potrebe možda da tu bude smeštajni kapacitet za migrante, ta zgrada i dalje treba da sija svojim nekim sjajem. Ono što ovde možete videti, u principu, to je veliki kompleks koji je podeljen na različite objekte. Trenutno se ova glavna zgrada na ulazu koristi kao registracija i uprava. Zatim imamo tu halu sa tim lučnim, to je sa tim svodovima, gde se trenutno nalazi i trpezarija. Zatim imamo kompleks upravne zgrade duvanske fabrike koji je pretvoren u smeštajni kapacitet, znači to su objekti 3, 4 i 5, i imamo jedan deo tog objekta koji je objekat 6, koji generalno za sada nije predviđen u ovoj fazi rekonstrukcije. Ono što je interesantno je da je objekat 5 je dodat izvornom kompleksu negde, da li je to bilo sa 2015. ili je tada samo bio rekonstruisan, sad to iskreno ni mi nismo bili ranije je dodato, ali uglavnom se vidi da je to neki, ajde kažem, mnogo skorašnji dodatak u arhitektonskom jeziku se primeti. Generalno, ono što je bio neki prvi korak logičan u celom procesu sagledavanja postojeće situacije, da se napravi pregled stanja, da se ustanovi bonitet objekta, fizički šta je moguće zadržati, kako ga je moguće obnoviti, ali isto tako smo uradili i neku vrstu ankete među korisnicima, da bismo sa njihove strane došli do značajnih podataka o tome šta u trenutnoj konstelaciji štima, a šta je ono na čemu se može raditi i popraviti. Generalno stanje koje smo zatekli objekta je dosta loše. Postoji, znači, ono što sam hteo da napomenem još da je naša studija se bavi isključivo objektima 3, 4 i 5, zato što su oni nekako ta simbioza koja je najkompleksnija i na osnovu saznanja koje ćemo imati iz bavljenja objektima 3, 4 i 5 moći ćemo dosta nekih akcija da primenimo i na neke pojedinačne objekte dalje u kompleksu ili na druge objekte van kompleksa. Ovde vidite neki mini pregled kako izgleda, ovo je jedan detalj spavaonice u objektu 5, ovo je u objektu 4, ovo je ulazni hol u objektu 5, to je taj svetlo-plavi deo objekta koji je kao most između objekata 3 i 4, i ovo je trenutno stanje objekta 3 gde je čak zbog, ajde kažem, imali su problem sa curenjem, pa je to dovelo do dodatnog urušavanja, pa je ovome objektu u principu i potrebna i najveća strukturalna intervencija u smislu ponovnog ojačavanja tavanica, zaptivanja i, ajde kažem, jedna dosta duboka sanacija. Generalno, ono što se definitivno na sva 3 objekta može videti je da, ajde kažem, postoje to jest nema mera energetske efikasnosti primenjenih, samo na delovima objekata su zamenjene, postoje originalna stolarija sa PVC stolarijom, ona je trenutno još u nekom dobrom stanju, iako i ona već ima nekih 10-ak godina, a ostatak su drveni prozori koji su, ajde kažem, u dosta lošem stanju i tehničke instalacije su u dosta lošem stanju.
Generalno stanje je da sve 3 zgrade u principu zaslužuju neku vrstu rekonstrukcije i obnove. Ovde vidite funkcionalnu šemu šta je trenutno u principu u korišćenju, znači nije ceo objekat prilagođen potrebama smeštajnog kapaciteta. To su prizemlje i prvi sprat objekta 4 i prizemlje objekta 3 se trenutno koriste kao smeštajni kapaciteti i propratne prostorije, dok je ovaj srednji deo, svetlo-plavi, to je objekat 5, to je bukvalno kao jedna ulazna zona. Generalno utiska da je više to kao neki bunker nego mesto komunikacije. I to je ono što je nama na neki način i u stvari uslovilo šta je prvi deo zadatka kao arhitekata, jer je to tipologija koja je nestandardna, koja ulazi u nestandardne prostore, je da definišemo set ili niz pravila, funkcionalnih pravila, koja su i onako za arhitektonsku struku dosta uobičajena i daju se u nekim propratnim knjigama, tipa Neufert ili Raumpilot. Jednostavno, postoje pravila za ovu konkretnu tipologiju. Dosta rešenja se bazira na nekim ad hoc arhitektonskim zahvatima. Tako da naša nekako ideja bila da prvo toj tipologiji damo arhitektonski smisao i da definišemo sistem pravila koja bi se ne 1/1, nego elastično u određenoj situaciji mogli prilagoditi objektu, gde smo definisali određene blokove i veze unutar tih blokova. Znači imamo smeštajne kapacitete koje koriste individualci, zatim grupni korisnici, korisnici sa hendikepom, medicinski blok, socijalni blok, znači različite funkcionalni blokovi unutar jednog objekta i gde je potrebna direktna veza sa hodnikom, direktna veza sa određenim zajedničkim prostorom, direktna provetravanje, osvetljenje. To je bio neki prvi. I zatim smo tu vrstu funkcionalne sheme probali da damo na nivou jednog organizma, znači zgrade gde se ti pojedinačni blokovi uvezuju u jedan organizam, da li je to na nivou jednog objekta ili na nivou mini paviljona u okviru jednog kompleksa, to je u principu sad u zavisnosti od konkretne situacije na terenu, ali ono što nam je bilo bitno da se definiše gde se, iz kog prostora se pristupa kom i koja je logika kretanja kroz jedan takav objekat, kako bi kroz zelenu gradnju, to je kroz zelenu rekonstrukciju nekog objekta i arhitektonski aspekt funkcionisanja objekata bio dignut na adekvatan nivo. Ono što je, recimo, bilo bitno kod nekog funkcionisanja na nivou kampusa, predvideti je da, recimo, ti centralni sadržaji, socijalni, medicinski, tehnički i ostalo budu nekako, ako je moguće, grupisani u jednu, dve, maksimalno 2 paviljonske ili pojedinačne jedinice, a zatim da smeštajni kapaciteti u principu mogu da funkcionišu i kao neki, ajde kažem, satelit objekti raštrkani po parceli. I to je na neki način onda odatle je krenulo i predlog za koncept sanacije, gde smo mi dali i neku smernicu u kom kontekstu bi mogla da se odvija funkcionalna reorganizacija objekta. Ako vidite konkretno, prvo ću objasniti taj funkcionalnu distribuciju sadržaja, a zatim preći na te neke energetske komponente koncepta, znači ne samo energetska sanacija, nego i bioklimatski principi projektovanja. Ovde možete vidjeti da u principu se objekat 5 pretvara u jednu zonu komunikacije, u jednu prozračnu strukturu koja povezuje objekte 3 i 4, gde se jednostavno taj trenutno mračni tunel pretvara u mesto susreta i gde se onda korisnicima daje mogućnost da i u objektu na neki način uživaju, ali trenutno je taj objekat bukvalno za prespavljivanje i za preživljavanje, a ako i postoji socijalni kontakt, on se dešava u spoljašnjem prostoru, tim nekim
među prostorom ostvaruje se mogućnost socijalizacije, interakcije i u zaštićenom prostoru ispod krova. Prizemlje kao takvo je u principu namenjeno tim nekim javnim funkcijama, socijalnim sadržajima, kuhinji, restoranu, večernica, u principu svi ti neki javni sadržaji koji su bitni za funkcionisanje tog smeštajnog kapaciteta su smešteni u toj nekoj specijalnoj zoni koja se nalazi u prizemlju i određene zone smeštajnih kapaciteta koje, recimo, na primjer, taj blok gde bi se smestili korisnici sa posebnim potrebama, da li u invalidskim kolicima ili druga vrsta invaliditeta, oni bi imali direktan pristup iz prizemlja, dok se na ostalim spratovima onda predviđa mogućnost organizovanja funkcionalnih blokova u zavisnosti od toga da li su, ne znam, u zavisnosti od socijalne strukture i starosne strukture korisnika. Znači, blok za žene, blok za muškarce, blok za familije, blok za starce, tako da u principu napravili smo neku vrstu diversifikacije koju smo onda još dodatno i prikazali u onoj funkcionalnoj schemi koju ste videli na prethodnim slajdovima. U energetskom smislu, to jest u tom konceptualnom smislu vezano za energetsku rekonfiguraciju objekta, taj funkcionalni buffer, to jest taj zajednički prostor je ujedno prepoznati kao mogućnost da se objekat pretvori, to jest da taj središnji prostor postane kao neka interim zona nekog tranzitnog komfora, kao neka zona u kojoj će jednostavno i neke pasivne dizajn strategije kao ventilisanje, generisanje dodatnih solarnih dobitaka za smanjivanje energetske potrošnje zimi. Znači, kroz aktivno korišćenje sunca ćemo pokušati da na, ajde kažem, obnovljive i održive načine smanjimo potrebu za energetskom konzumacijom objekta. Objekti 3 i 4 kao neki više konvencionalni objekti se saniraju na neki konvencionalan način primenom izolacionih materijala i ušuškavanjem termičkog omotača objekta, s tim što kod objekta 4, kao što ste videli, koji ima neke stilske karakteristike tog perioda kada je rađen, treba voditi računa da se prilikom izolacije fasade da se jednostavno ne unište ti njegovi vizualni elementi. Ono što nam je isto bilo bitno je da standard omotača da se digne minimum, to jest da se napravi efikasan termalni omotač koji odgovara minimum srpskim standardima za rekonstrukciju, a onda u zavisnosti od stepena egzekucije može da bude i ambiciozniji, u zavisnosti naravno od sredstava, da se integriše i koncept elektromobilnosti kao održivog načina transportacije, pogotovo za tako jednu posebnu tipologiju gde jednostavno imate veliki broj korisnika koji ne dolaze svojim privatnim vozilima, niti imaju bilo kakav organizovan način kretanja, da mogu da imaju svoju neku, ajde da kažem uslovno rečeno, lokalnu slobodu i mobilnost i da se obezbedi mogućnost skupljanja kišnice, da se skine pritisak sa gradske vodovodne mreže i sa potrošnje pijaće vode za sve što se u Srbiji inače konvencionalno radi, znači da se obezbedi jedan alternativni koncept vodosnabdevanja za tehničke potrebe objekta, ali i za eventualno navodnjavanje. Tako da, dosta tih zelenih tehnologija koje smo videli i koje smo sakupili kroz posmatranje sertifikacionih sistema i standarda, smo onda kao smernice dali u ovom projektu za rekonstrukciju i naravno ono što je, ako pitate nekoga ko se nikad nije sreo sa temom, šta je to zeleno i obnovljivo, u stvari većina će vam sugerisati na proizvodnju energije iz sopstvenih resursa. Komplet kao takav ima dosta dobru orijentaciju, dosta krovnih površina koje su podložne eksploataciji solarne energije, tako da jednostavno postoje dosta velika zona krovnih površina koje onda mogu da tu energiju i proizvedu za potrebe kompleksa.
kako bismo ovaj koncept u stvari držali elastičnim u odnosu na finansijske investicije koje u trenutku kreiranja studije nismo mogli da procenimo i koje zavise dosta i od volje donora i od organizacije. Mi smo odlučili da koncept arhitektonski predložimo u 3 nivoa egzekucije, minimum, medium i maksimum, i sada bih dao moje koleginici Zorani reč da ona malo više objasni sistem evaluacije i pojedinačne mere. Sam ispred Petrović Consultinga kao član Saveta zelene gradnje, ali moram da pomenem da inače moj dom poslovni pravi je Građevinski fakultet u Beogradu, od skoro i fakultet u Švajcarskoj, Zurich University of Life Science. Ovo je bio samo mali osvrt. Hvala, Aleksandra. Znači, ono što jeste nama bio cilj, prvo smo se pitali u kom trenutku je nama dat zadatak da mi definišemo kako će ovaj centar da se rekonstruiše ili renovira kako bi bio zeleni objekat. Taj trenutak sa aspekta faze realizacije projekta je bio trenutak kada nije postojala neka nova tehnička dokumentacija o tom procesu renoviranja, već je bio u fazi davanja nekog projektnog zadatka projektantima šta i kako treba. S tog aspekta naš prvi zadatak je bio da damo neki generalni okvir koji će neko sutra primeniti u toj fazi davanja projektnog zadatka i pre nego što uđemo u studiju opravdanosti idejni projekat ili projekat za dobijanje građevinske dozvole, kako da napravi prvi korak, odnosno polazni skup mera koje treba da predloži u tim daljim koracima. Naravno, to predlaganje mera njih može da bude beskonačno mnogo. Mi smo želeli da te mere još u tim prvim koracima, pa makar samo kvalitativno, budu opisani i evaluirani kroz neke kriterijume. Tako da je naš prvi korak jeste da napravimo neki okvir kriterijuma kroz koje treba da prođe svaka mera ili bar kada sagledamo te kriterijume da nam se jave ideje koje mere ćemo da predložimo za sanaciju. Okvir tih kriterijuma smo grupisali sa nekoliko aspekata. Naravno, na osnovu naših znanja koja su već evaluirana u svim ovim sertifikatima zelene gradnje, mi smo rekli da moramo da sagledamo neki ekološki aspekt, da sagledamo finansijski aspekt, da sagledamo socijalni aspekt. Naš pravilnik o energetskoj efikasnosti zahteva i normalno je da sagledamo sve uslove komfora koje ćemo dobiti u tom objektu nakon sanacije i ono što smo mi ovde dodali jeste, mislim, jako važno, bar sa našeg građevinskog aspekta, jeste neka složenost implementacije. Pa ću samo kratko prvo o njoj, vratit ću se posle na sve ove aspekte. Složenost implementacije u smislu onoga da je jako teško organizovati da se ljudi isele iz nekog centra dok mi vršimo renoviranje, jer to podrazumeva izradu nove infrastrukture za njih. Tako da je ovo jako bitno da se u toku postojanja ovog kriterijuma i svest o tome da moramo da nametnemo takve mere koje će omogućiti da kompletno centar funkcioniše za sve vreme procesa renoviranja. Zato smo smatrali da ovaj kriterijum, jako ovde poslednji naveden, predstavlja jedan od ograničavajućih faktora. Što se tiče ovog ekološkog aspekta, ukupno je 20 kriterijuma, moram da napomenem, možda izgleda veliki broj, ali ako prođemo kroz razne direktive, razne naše pravilnike, razne okvire evaluacije, vidjet ćemo da tu ima i mnogo više nekih zahteva kroz koje moraju da se evaluiraju, tako da smo se mi minimizirali na njih 20. Prvenstveno, gledajući ovu novu EU taksonomiju, ona podrazumeva da ne uzimamo u obzir samo fazu eksploatacije, već da jedan tok resursa sagledavamo od njihovog, da kažem, vađenja iz zemlje do celog procesa procesuiranja, pa tako ovaj prvi kriterijum da je potrebno da mere koje predlažemo i materijale koje koristimo što manje i u procesu njihove proizvodnje troše energije i što manje se dešava emisija ugljen dioksida. Pored toga, poslednjih godina svedoci smo da cirkularne ekonomije i aspekti cirkularne ekonomije moraju da se unesu, to i nova direktiva zahteva, da se unesu u procese energetskog renoviranja. Tako da smo mi to jedno sagledavanje koliko su
s jednog aspekta ugrađeni materijali već u sebe ugradili neke reciklirane komponente ili su oni već postojeći pa su reupotrebljeni, da sa tog aspekta evaluiramo ili tražimo te mere. S druge strane, da evaluiramo s onog aspekta kada jednom ti materijali budu postali otpad za nekih 30 godina kada budemo želeli opet da renoviramo taj objekat, koliko ti materijali moraju da se koriste. Pored toga da sagledamo svaku našu meru, da li ti ugrađeni materijali ili sistemi mogu da budu montažni, da li mogu da budu demontažni, što jako utiče opet na tu reciklabilnost i na samo utrošeno vreme koje nam treba za njihovu egzekuciju. Ono što smo isto smatrali jeste pouzdanost tih materijala i sama njihova trajnost. Da li su eksploatacioni vekovi za prozore 15 godina ili 30 godina i tekako utiču i na ostale aspekte. Naravno, uvijek je tu emisija ugljen dioksida u fazi eksploatacije i potrošnja energije u fazi eksploatacije kao još uvijek dominantan kriterijum u većini evropskih zemalja koja još nije adekvatno razvila celu pravnu regulativu i standarde za proračun potrebne energije ugljen dioksida u ovim ranijim fazama. Što se tiče finansijskih aspekata, tu nismo se samo zadržali na inicijalnim investicijama koji tekako jesu, pogotovo na našim prostorima, jako bitne, ali s obzirom na postojanje raznih finansijskih institucija koje i nude finansijske instrumente i podrške za ovakve vrste radova, ako im se dokaže da vaša implementacija ovih mjera donosi neke benefite, tako smo mi proširili ovaj set kriterijuma sa inicijalnih finansijskih sredstava na sredstva koje su neophodna u periodu eksploatacije, na sredstva koje su neophodna za održavanje tih sistema i eventualnu zamjenu nekih komponenta u periodu eksploatacije. Zapravo ono što ja danas nekako smatram, jedno je pitanje koliko košta da izgradim, ali sve veće i veće pitanje je koliko će me to koštati da održavam i kakve benefite će mi doneti. Kakve benefite, to smo razmišljali da se ogleda kroz ovaj kriterijum povratni period, gde generalno sveobuhvatno sagledamo i troškove u fazi eksploatacije, troškove u fazi izgradnje i benefite koje nam, odnosno u finansijskom smislu benefite koje donose ovo renoviranje. Socijalni aspekt i tekako mora, pogotovo u ovakvoj vrsti objekata, da bude implementiran i prvi i osnovni kriterijum jeste poboljšanje kvaliteta života ljudi, uslova komfora koji se dobijaju kada se ovakav jedan objekat izgradi. Inkluzivnost, znači pristup, omogućavanje pristupa za sve, da kažem, grupacije ljudi i naravno održivo upravljanje objektom. Uslovi komfora, tu smo, da kažem, ostali u domenu onoga što pravilnik o energetskoj efikasnosti nameće, jeste da svaka mera mora da bude evaluirana sa strane toplotnog komfora, vazdušnog komfora, zvučnog komfora i svetlosnog komfora. I ovo je bio neki skup kriterijuma koje smo mi smatrali, koje svako možda je nekad i dovoljno da pročita samo ove kriterijume. U samoj studiji se nalaze detaljni opisi za svaki od ovih kriterijuma, pa već da negde na osnovu svog iskustva može da smanji taj skup mogućih mera. Za svaki od ovog kriterijuma, ono što je bilo jako teško u ovoj studiji jeste definisati šta znači da je jedna mera dobro zadovoljila ovaj kriterijum i šta znači uopšte dobro. Tako da smo mi rešili da svaki kriterijum ima neka 3 nivoa zadovoljenja i ovdje smo to prikazali kao nizak, srednji i visok. Svetlo plavo, srednje plavo i tamno plavo. Kako su mere koje se sutra budu predlagale iz različitih domena, građevinske mere, termotehničke mere, organizacione mere, kasnije ću malo više o tome, ovdje je morao da postoji jedan jedinstveni način opisa šta je nizak, srednji i visok. Moram da ponovim da ova sistematizacija kriterijuma, definisanje njihovo, opisivanje šta je svaki kriterijum i šta je nisko, srednje i visoko, predstavlja samo neki okvir i početno. Kasnije u nekim daljim razradama projektne dokumentacije, kada imamo jasno definisanu meru, kada znamo koji proizvođač i koja termoizolacija će se ugraditi i koji pristup će generalno se uzeti za renoviranje, mi svaki od ovih kriterijuma, odnosno ovih nivoa, možemo detaljnije da preciziramo.
Nama je ovaj okvir poslužio za jednu kvalitativnu analizu mera koje smo mi predložili i koje smo kroz ove 3 boje indikovali sutra projektantu koji treba da uđe u početne faze projektovanja, renoviranja i u početni odabir skupa mera i tek onda izradu prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti. Kada smo dalje razmišljali kako da definišemo mere, opet je tu jedan širok spektar mogućnosti. Naše prvo polazište je bilo da predlaganje mera treba da bude sveobuhvatno sa aspekta celoživotnog ciklusa jednog objekta. Tako da ne želimo samo da zadovoljimo neku fazu projektovanja i planiranja i nije samo ugradnja termoizolacije nešto što objekat čini zelenim i donosi benefit. Ono što donosi benefit je i sam proces izvođenja i sam proces ugradnje te termoizolacije na gradilištu i naravno posle u fazi eksploatacije kako se mi odnosimo, možda je čak ona i najbitnija, kako se mi odnosimo prema tim ugrađenim sistemima, materijalima, kako ih održavamo i koristimo. S tog aspekta sveobuhvatan taj skup mera podelili smo na faze realizacije projekta. Pa imamo jedan skup mera koji se odnosi na fazu planiranja i projektovanja, skup mera koji se odnosi na fazu samih realizacije radova, odnosno građenja i skup mera koji se odnosi na fazu eksploatacije objekta. U okviru možda mogu da pređem ovde, malo je sitno. U okviru ovih skupa mera za projektovanje i planiranje davali smo set mera koji se odnosi samo na građevinske mere, pa smo njih dalje strukturirali na građevinske mere koje se odnose na termički omotač objekta, na građevinske mere koje se odnose, građevinsko-arhitektonske, da budem preciznija, mere koje se odnose na unutarnje delove objekta i na građevinske mere koje se odnose na, da kažem, okućnicu, odnosno sve ono što se nalazi van objekta. Dodatno, u procesu planiranja planirali smo naravno mere koje se odnose na termotehničke instalacije, gde smo, da kažemo, obuhvatili sve vrste instalacija, odnosno mere koje pokrivaju kompletno KGH mere, kao i vodovod i kanalizaciju. U procesu izvođenja to je bilo jako interesantno, iako to ne podrazumeva veliki set mera, ali je zahtevalo da od nas, odnosno hteli smo da uputimo buduće projektante i buduće izvođače da razmisle o tome kako će vršiti realizaciju radova na gradilištu. Polazeći od toga kako će brinuti o građevinskom otpadu koji se generiše na tom gradilištu. Da li će ga tu selektovati na samom gradilištu ili će ga samo odvoziti pa će dalje negde da se vrši njegova selekcija. Kako će planirati dinamiku izvođenja radova? Da li će paralelno izvoditi neke radove koji će zajedno kad se saberu proizvesti veću buku što će uticati na život i zdravlje ljudi tu koji se nalaze ili će ipak planirati da se radovi sa povećanog intenziteta i emisije čestica prašine i buke realizuju u različitim vremenskim trenutima. Želeli smo da stavimo neke kriterijume koji će ga naterati da razmišlja da li će se i koji radovi vršiti u onom delu dana koji podrazumeva da ne treba neko veštačko osvetljenje, da li ima smisla uvoditi treću smenu, koristiti, znamo tad moraju da se koriste i osvetljenje velikog intenziteta. Znači sa svih aspekata i on sam da sagleda svoju organizaciju posla na tom gradilištu. U procesu eksploatacije, ono što opet jeste bilo jedan aspekt da se uvede sama selekcija otpada koji se generiše u procesu eksploatacije tih objekata, ali veći fokus smo želeli ovde da posvetimo činjenici da se moraju edukovati stručna lica koja upravljaju datim objektom, da na adekvatan način upravljaju instalacijama i svim onim sistemima koji su ugrađeni u naš novoizgrađeni objekat, jer možda i ne vredi ugrađivati neke automatizovane sisteme ako će neko sutra samo inicijativno da otvara, zatvara prozor, gasi, pali svetlo i menja 22 na 24 ili na 26, tu se automatski kompletno ruši onaj naš koncept i sve one naše analize i finansijske i ekološke kakve benefite donose. Tako da smo u tom aspektu predviđali mere za edukaciju ljudi koji će upravljati tim sistemima
sistemom, a paralelno sa tim ono što smo planirali jeste edukacija samih korisnika. Ne možemo mi da podignemo ni energetsku efikasnost, ni ekološku ni ekologiju naših objekata i da budu zeleni ukoliko mi kao opšti korisnici nemamo neku podignutu svest o štednji, o efikasnom korišćenju resursa, da budem precizirana. Naravno, uvođenje u fazi eksploatacije elektrobicikala, elektromobilnosti, punjača i tih stvari isto je bio akcenat kroz predlaganje ovog našeg sistema. Žao mi je što su sada, čini mi se, jako mala ova slova, ne možete možda na ovim dalje da vidite. Naše matrice evaluacije i predlaganja mera su izgledale kao ova matrica sa desne strane. Ovde se nalazi set mera koje je predložen za taj osnovni nivo. Zapravo, šta je naš osnovni nivo? Osnovni nivo je trebao da zadovolji zakonski minimum. Ako gledamo s aspekta energetske efikasnosti, ono što piše u pravilniku za energetsku efikasnost za objekte kada se vrši njihova rekonstrukcija, trebalo je da bude oslikano kroz ovaj osnovni nivo. Naravno, pravilnik ne podrazumeva sve aspekte, tamo nema cirkularnosti, tamo nema izvođenja, tamo nema faze eksploatacije, tako da smo mi ovde uveli i neke mere koje podrazumevaju rušenje i odvoženje na neko mesto, pa tamo upravljanje otpadom u osnovnom nivou. Tako da smo mi ovde uveli za izgradnju nekih za izgradnju nekih pločnika okolo, da oni u sebi koriste izvesnu stopu recikliranih materijala. Da jesmo i kroz taj osnovni nivo smatrali da treba na gradilištu, da treba da kažem, se razmišlja o otpadu i da se on negde odvozi pa da se tamo vrši njegova selekcija otpada. Da smo čak i u osnovnom nivou predložili da mora da postoji edukacija i zaposlenih koji održavaju objekat i korisnika kako koristiti te ugrađene sisteme. Kada je u pitanju, da kažem, termički omotač i ona termoizolacija, tu jesmo rekli ići će se na pravilnik 7 do 10 cm ako je u pitanju neka konvencionalna termoizolacija, prozori koji zadovoljavaju neke u vrednosti 1, 2, 1, 3, neću ići u detalje. Kroz ovakvu jednu matricu, znači prikazan je set mera koji podrazumeva osnovni, kažemo, on ide i izvan našeg tog pravilnika sagledavajući sa raznih aspekata mere. U ovom desnom delu matrice svaka od ovih mera je evaluirana kroz ovih 20 kriterijuma, gde ova svetlija tačka podrazumeva da je u tom kriterijumu ta mera lošije zadovoljila taj aspekt, a ako je tačkica tamnija, ona je bolje zadovoljila. Tako da je ovo, da kažem, jedna indikacija za projektante kako sada, kada izaberu neku meru, iza ove tabele naravno postoji spisak mera sa detaljnim opisom svake od ovih mera koje će benefite da dobiju. Ako idemo na neki napredniji nivo, sada vidite u ovoj tabeli imamo svetlije i tamnije obojene ove kolone za predložene mere. Svetlije podrazumevaju sve one mere koje su već u osnovnom nivou, one neke prelaze i u malo napredniji nivo, dok su ovde u naprednijem nivou dodate neke mere. Sad možda na gradilištu trebamo da razdvojimo otpadni materijal, da možda u ovom naprednom nivou trebamo da u procesu rušenja sagledamo da li nešto možemo da koristimo, šta ostaje na gradilištu, šta odvozimo dalje. Dok u ovom najvišem nivou imamo, da kažem, tu smo sebi pustili na mašti, na volju i bez ikakvih limita da ovo podrazumevamo da će gradilište da koristi energetske efikasne mašine, da će sam rad na gradilištu da bude iz obnovljivih, da će one naše kontejneri da rade iz obnovljivih izvora energija, da ćemo imati posebne, da kažem, garaže i mesta za bicikli, da će veliki broj ljudi moći da koristi elektrobicikla, da će se u tom samom dvorištu proizvoditi hrane i da ćemo tu da imamo neke vrtove koji će opet na neki način ekološki da budu organizovani i eksploatisani, da će se sam proces upravljanja otpadom, odnosno da će se
materijali koji su srušeni na gradilištu, na tom istom gradilištu koristiti, što da kažem danas predstavlja i neki najviši standard u smislu cirkularne ekonomije, kada otpad gde nastane, odmah tu se i potroši. Taj je princip. Kada su u pitanju termotehnički sistemi, naravno ovo podrazumeva maksimalno uvođenje obnovljivih izvora energije i proizvodnje energije isto na samom objektu i što veću nezavisnost objekta u odnosu na druge sisteme. Ovo je bilo ukratko o, generalno kažem, tom okviru koji treba da se shvati kao okvir i kao, da kažem, pomoć za jedno kvalitativno definisanje predloženih mera i neka polazna osnova za ulazak u dalju razradu tehničke dokumentacije. Hvala. Imali utisak šta su 3 nijansiranja. Znači, nivo minimum je u principu ispunjavanje srpskih zakona za rekonstrukciju. Nivo medium bi bilo nešto što je zelena gradnja u malo širem smislu, znači koncept cirkularnosti, alternativna vodovodna mreža i ostale neke zelene tehnologije koje inače nisu zahtevane našim, kako se zove, standardnim, legalnim procedurama, a finalno je u stvari mogućnost da se sertifikuje po LEED, DGNB ili BREEAM-u, pa ne samo da se sertifikuje, nego čak i da dobije jedan poprilično visok nivo sertifikacije. Ono što je poslednji korak ovog koncepta rekonstrukcije je bilo da se napravi neka vrsta vodiča za rekonstrukciju, gde bi se u stvari cela logistika i ceo projektantski i izvođački proces objekta postrojio, to jest hronološki i logistički organizovan na način da osigura ispunjavanje kriterijuma zelene gradnje, zato što većina tih sertifikacionih sistema zahteva upliv stručnjaka u zelenoj gradnji od početka, pa čak i pre počinjanja projektantskog projekta, znači definisanje željenog nivoa standarda, odabir sistema, prva neka screening studija da li neki postojeći objekat uopšte može da ispuni. U nekim standardnim sistemima, u nekim sistemima sertifikacije imate prerequisites, to su obavezni kriterijumi koji moraju biti ispunjeni, znači ako lokacija sam po sebi ne ispunjava zeleno, ne možete uraditi ništa više da biste taj objekat sertifikovali po tom sistemu. To je konkretno za LEED. Ono što je nama bilo bitno, da onda u principu taj ceo proces projektovanja i izvođenja jednog objekta podelimo po nekim njegovim logičnim koracima u srpskoj projektantskoj, verovatno i malo internacionalnijoj projektantskoj praksi. Znači imamo taj neki strateški i projektantski nivo koji počinje prilikom investitorovog odabira lokacije, gde ćete oformiti taj tim koji ujedno mora da ima i nekog konsultanta ili nekoga ko se razume u principe zelene gradnje ili akreditovanu osobu ako se ide ka sistemu sertifikacije, dok je kod tog nekog strateškog nivoa u principu bitno izabrati objekat i željeni sistem sertifikacije na početku da bi se znali da bi se napravio neki optimalni troškovno-logistički plan za ceo objekat. Zatim imamo izradu urbanističkog projekta, gde je u principu, sad vam neću prolaziti kroz svaki od ovih pojedinačnih, tu su neke kategorije koje su vezane za izradu master plana, za klimatsku rezilijentnost, za različite aspekte projektovanja u svakoj od navedenih faza, ali ono što je bitno je da se ta lokacija integriše sa svojom okolinom, znači ne samo kao struktura u urbanom jezgru, nego i kao objekat koji onda kroz neku održivu upotrebu koncepata održive mobilnosti se na efikasan način povezuje sa svojom okolinom. Zatim imamo izradu arhitektonskog projekta gde je možda najbitnije prepoznati u rekonstrukciji neku kompatibilnost strukture sa predloženim programom, znati gde koja funkcija ima logički neki smisao, a ne na silu gurati određene programe u nekompatibilne prostorije i videti da li je moguće optimizovati formu
ka većem iskorišćenju prirodnih sila i koje su od zelenih tehnologija u principu adekvatne za primjenu na konkretnom objektu. U fazi razrade projekta bitno je osigurati da kroz koncept faznosti svaka od završenih ili započetih faza može da osigura kvalitet zelene gradnje, energetsko efikasne gradnje i koncepta cirkularnosti, jednostavno tretmana građevinskog otpada i drugih činilaca. I ono što je, ajde kažem, u fazi izvođenja projekta, esencijalno je pojačan i usaglašen nadzor između projektanata, izvođača, investitora, zato što dosta sertifikacionih šema jednostavno zahteva tu dobru, ajde kažem, međusobnu komunikaciju, jer u nekom trenutku ako u pogrešno vreme priložite određeni deo projekta ili papir, može biti da je već kasno. Tako da tu mora da postoji dobra uigranost tog tima kako bi taj projekat stvarno na kraju dobio neku sertifikaciju koju zaslužuje. Ono što je zadnji deo ovog našeg projekta bio je jednostavno kako iz toga što smo naučili na projektu rekonstrukcije i na generalno istraživanju zelenih tehnologija i sertifikacijnih sistema, kako primeniti na koncept novogradnje ovakvih centara. I nekako ono što nam je bilo interesantno kroz samu tipologiju tog objekta je da upravo ta njegova nestalnost, znači ne znamo gde će se pojavi potreba, koliko će biti potreba, šta će se dešavati sa izgrađenim objektom nakon što se završi potreba za njegovim postojanjem, je bila polazna tačka u stvari za predlog tog nekog novog koncepta za gradnju migrantskih centara. To je upravo taj temporalni karakter koji zahteva da ono što se izgradi kao permanentna struktura mora biti multifunkcionalna kako bi se lakše u budućnosti adaptirala na bilo koju novu zamensku namenu i fleksibilnost u smislu kapaciteta, znači laka dogradnja ili, ajde kažem, uklanjanje sa terena, ali znači, na jedan način koji je svrsishodan njegovoj nameni. Znači da ako gradimo privremene objekte, da ne gradimo temelje koji će ostati tu posle kao arheološke iskopine, nego jednostavno da se i odnosom prema zemlji i prema tlu u principu odnosimo sa nekim zelenim u glavi, sa zelenim idejama, jel? I sa nekom prezervacijom. Tako da, u principu, u tom konceptu imamo dve glavne poluge koncepta, je da ono što su socijalni i centralni prostori se grupišu unutar jednog multifunkcionalnog objekta koji se lako adaptira bilo kojoj budućoj nameni i smeštajni kapaciteti koji se u principu grade po principu montažno-demontažnih objekata koji zaposedaju parcelu na najlakši mogući način. Postoji jedna engleska fraza touch the ground lightly, što znači da jednostavno može se objekat montirati i demontirati možda u roku od 2-3 dana ili u zavisnosti od sistema gradnje, ali je poenta da je kada mu prestane potreba da nestane kao da ga nikad tu nije i bilo. I ono što je u tom konceptu interesantno je da ono što bi se gradilo kao konvencionalna gradnja, kao ti neki objekti koji ostaju, da se integrišu, da se grade na taj način i da bi se mogli posle integrisati u lokalnu zajednicu, znači oni mogu u nekoj perspektivi postati community centers, znači kao neke centri za lokalne zajednice, infrastruktura koja bi se gradila propratna bi mogla ostati lokalnim zajednicama, tako da ne postoji građevinski otpad. Nećemo uklanjati instalacije koje smo već zbog određene namene investirali na tom terenu. U kontekstu funkcionalne sheme možete primetiti da jednostavno ostaje dosta slično kao i predlog za rekonstrukciju na nivou kompleksa, samo što postoji taj mogućnost proširenja kapaciteta, to jest adaptacije kapaciteta u odnosu na realne potrebe na terenu. Ako
taj centralni objekat se, ajde kažem, gradi konvencionalnim tehnikama i možda nekim održivijim materijalima, drvo, cigla, kako god. Jednostavno, kod njega je samo bitno osigurati tu neku modularnost i fleksibilnost, ali su zato ti smeštajni kapaciteti u stvari jedan kompletan novi teren gde se mogu ispitivati i nove tehnologije koje su, ajde kažem, trenutno koje se dešavaju svuda po svetu. Znači, možemo raditi sa transformacionalnim materijalima, korišćenjem dronova, adaptacijom kargo kontejnera, recikliranim materijalima, lameliranim drvetom. Znači, to su sve prefabrikovane montažno-demontažne konstrukcije koje su vrlo lake, vrlo ekonomične, baš zbog toga što se u principu pravi prototip koji onda serijskom proizvodnjom smanjuje cenu koštanja, koji se posle mogu iskoristiti na nekom drugom, na nekoj drugoj teritoriji, ali jednostavno drugačija je logika gradnje od neke masivne standardne koja je konkretno još kod nas dosta zastupljena. Uz to postoje i neki definisani tehnički sistemi, energetski standardi koje bi taj koncept novogradnje morao da ispuni. Ovde vidite na grafici jednostavno dijapazon tih niskotemperaturnih sistema grejanja, obnovljivih izvora energije, ajde da kažemo nešto što doprinosi kompletnoj dekarbonizaciji operativne energije takvih objekata, a onda sa druge strane vidite i određene energetske standarde koje bi bilo potrebno usvojiti. Ja ih neću sad čitati pojedinačno, ali recimo limitiranje energetske potrošnje po pojedinačnim kategorijama potrošnje ili ukupne primarne energije, uvođenje neke cirkularnosti, sagledavanje celog životnog procesa određenog objekta i na kraju krajeva, ukoliko se želi neka oficijalna akreditacija u smislu sertifikacija po određenom sistemu, mora se paziti da ti objekti ispunjavaju one bazične parametre kako bi prošli taj nivo certified u svakom od sistema. Kao poslednji korak u svemu tome, logično je da postoji neki vodič za novogradnju. Vodič za novogradnju u principu dosta toga preuzima od vodiča za rekonstrukciju, međutim, postoje određeni aspekti koji se prilikom rekonstrukcije nisu mogli dodatno integrisati u taj vodič, tako da ono što je možda kod novogradnje dosta bitno je da se na početku opredeli za određeni sistem sertifikacije ukoliko se ide na sertifikaciju i nivo da bi se svi napori fokusirano usmerili ka ostvarivanju tog cilja. Kod odabira lokacije, što, na primjer, prilikom rekonstrukcije nije moguće, kod odabira lokacije bitno je insistiranje na aktivaciji nekih brownfield lokacija i područja, znači kako se ne bi koristila nova, ajde da kažem, zelena, to jest, ajde da kažem, poljoprivredno zemljište ili novo građevinsko zemljište, jer ono samo po sebi onda vodi u neku dalju širenje gradova, nekontrolisano širenje gradova, nego reaktivacija ili postojećih objekata ili nekog devastiranog zemljišta ili ispunjavanje međugradskih prostora koji su nastali kroz širenje tog sprola, kako se to kaže na srpskom, rasplinjavanje, tako je. I ono što je bilo, recimo, bitno na nivou organizacije arhitektonskog koncepta je da se možda razmišlja u pravcu modularnosti, u pravcu primene tih montažno-demontažnih rešenja i, ajde da kažemo, da se uvek uskladi odabir zelenih tehnologija u odnosu na predloženi koncept. Ove ostale dve tačke razreda koncepta faznosti i pojačan usaglašen nadzor, to sam već objašnjavao, tako da onda ne bi ulazio dalje u detalje, ali to bi bilo to i nadam se da smo vam bili zanimljivi.